Dobar dan, moje ime je Teja Horvatić i ja ću govoriti o lakšem planiranju i to digitalnom planiranju. Izgleda li trenutno vaše planiranje ovako? Krenuli ste možda raditi u Wordu, zatim ste razmislili možda bi ipak bolje izgledalo u OneNote-u, zatim ste isprobali to sve izraditi na papiru u nekoj bilježnici i odjednom se oko vas stvorila gomila papira. Rješenje je vrlo jednostavno. Lakše vrednovanje učenika, lakše planiranje nastave i lakše izmjene ukoliko do njih dođe, kao što je došlo u 2020. godini, uz aplikaciju Aditio. Ova aplikacija vam omogućuje da vrlo jednostavno, nakon registracije, kreirate sve ono što vam je potrebno za nastavu. Od razreda, rasporeda, planiranja, rubrika, vrednovanja učenika, kalendara rada i možete izvoziti izvješća o svemu tome. Aplikacija nudi masu mogućnosti a sve to predstavit ću vam u svom izlaganju. Vidimo se na Carnetu.